Ngucanio cia utongoria iria ikoretwo igumeire arimi a kahua makiria mwena wa Githunguri cia gukinya muthia kurumirira githurano kiria kiriga gutabanio o thothaiti kirugamirirwo ni mundu umwe bodi-ini ya kahua. Arimi ni makorirwo makiaga kuiguana kumana na maumirira ma andu aria maguthuritwo na amwe yao makorwo makiingatwo magathuranira iganda-ini ciao na kurehe maumirira mao muthenya ungi thutha-ini. Mkutano ya wakulima hapana ya kijiji. Hii hapana mkutano kijiji, hii ni mkutano ya wakulima. Waititu ni oritie arugamiriri kugia na gikaro kiao kia o mwaka niguo kuhotithia uthii wa na mbere na akiuga thirikari yake ni iguteithiriria hari urugamiriri mwega kuona thothaiti icio nicio muthingi wa utonga wa bururi. Makiria ma arimi 8,000 kuma thothaiti-ini ino ni moritie bodi iyo kumakuruhania mihango-ini yao niguo gutigirira utongoria ndunahimbirio ni mundu kiumbe. Sisi tunataka tuchague kila factory iwe na msimamizi, ili ukitaka kujua mambo ya factory hiyo una mtu ya kuuliza swali. Mwena-ini wake murugamiriri mweru Daniel Juguna augite ni ukorwo akihimbiria njira cia kiriu cia urimi niguo gutigirira kwina magetha mega na ritana riake aria arimi kuruta wira mari hamwe niguo kuongerera maciaro mao. Mimi ndio nimechagurua chairman Komothai Coffee Growers leo. Vile tunataka tutashikana na kamiti ile tumechagurua nayo ndio tuweze kuinua hii ukulima wa kahawa. Ukulima wa hapa Komothai umeenda chini sana. Shauri labda uongozi, na uongozi unaleta pesa malipo kidogo, malipo duni. Kwa hivyo tunataka kuinua Komothai. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Gathoni wa Nyambura.